Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Ti blagodaram, Gospode naš, Tatko naš, u ime tu Isusovo izlej sila na večna te ljubov, mečna duh od kojeg deli telesni od duhovni od hristijanin. Najčešći prašanja koji doađat od jedan isti izvor, od zemna telesna crkva koja veli Gospodi, namjesto Tatko i ne veli Isuse. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, čovjek od bez duh, telesni od čovjek, nego razbira duhovното. Pismo to veli da ne se fakjame za zborno, treba da odgovorime na nekoj prašanja. No ako postojano ti gi postavuvati istite prašanja, a imate, na primjer, 630-40 zaveti koji se snimeni v međuvreme, to se knjigi, to duhot, za da razbereš i ne gi čitaš ti je i ne doađeš, na primjer, na učilište, nema profesor od Isusovi da ti objasnuva tebe pojedinačno. Zašto nije ne se kapeme vo voda? Interesno prašanje, Jovanovo krštenje. Jovan veli toj što ide po mene ke kršteva. Apostolite kršteva, anili se razbega i Isus gi krsti nivso duh na 50-nica. Beja sobrani na jedno mesto, mu se poklonija na Gospod Isus Hristos. I toga sleze duhot posle 50 dena po voskresenjeto. Zašto nije ne se kapeme i ti mislat ke se slika deka se kapati deka je završena rabotata. Nije se kapeme vo vodna banja vo slovoto, vo duhot. Se razbira deka sekoj den se kapeme i se pokajuvame. Považno je pokajuvanje to. Ne je kapenje to. Da li vistinski si se pokajal? Da li si dal plod dostojen na pokajanje? Koje to je plod? Pa ti. Da li se rodi i umre? Второто prašanje koje njega posavujat, zašto nije ne jademe Gospodova večera? Ti je mislat lebi vino jadame. Jademe nije Gospodova večera vistinska. Ja si imam hrana, veli Isus, što vije ne ja znajete. Moja ta hrana je da je ispolnuvam voljata na one što me prati. Jademe takva duhovna večera, zašto koga se sobereme nije i Isusovi od duhot na Tatkoto, neli, togaš jademe vistinski Gospodova večera, imame vodna banja vo slovoto. I tretото prašanje, zašto ne Isus mu velime Gospod Tatko. Pa vidite, Filip go prašува, ako se sekjavate, Filip go prašува Isusa, pokaži ni go Otecot i dostanije, a Isus mu veli, ušte li nesi me poznal, Filipe. Koji go videl Otecot, me videl mene, koji me videl mene, go videl Otecot, ja si Otecot, sme jedno, neli, to je ta prvata suština. Pišano je deka Isus je vidljiv del na Otecot nebesen, videki nego nikoj ne može da go vidi, i deka na nebesata, v otkrovenije, deka nema prestol se Isus i jagnето, i deka Otecot prebiva vo Isus, vo polno, da on gi vrši delata, on zboruva. To je toj moment koji teško se razbira, zato mu velime Tatko i Gospode Isuse Hriste. A prašanje je, zašto ti je veguvat samo vo voda? Zašto jadat lepi vino? Zašto velat Gospode i nemaat sila? Ne gi vodi duhot, fariseji, sadukeji, samite si sednali na Mojsejeviот stol, govora te ne izvršuvat, citirat stihovi, mrtvi stihovi. Toga slovo to je mrtvo, neli, i ubiva. Duho to životvorува. Kako da dojdeš do duha te тоа je, zato treba da doađeš na sredbite. Ne možeš, na primjer, da odiš na fizički doktor, pazite, a ne doađeš na duhoven doktor, vo fizičko prisustvo. Te sakame, Gospodi Isuse Hriste, ljubov te Isusova da ve preplavi. Molite go, Gospod Isus Hristos, da vi go otvori umot, da go razberete slovото. Telesni od čovjek ne go razbira duhovното, da se tolkuva Svetото pismo so telesen ume, sveto grdije. Znači ti možeš da go tolkuvaš, se mokni od Tatko i Isus, ti je se jedan duh. Drugoto prašanje je, ako Tatko to prebiva vo duhot, vo polnota, vo Isus, on gi vrši delata, koji sušnost beše rasplan na krstot, koji plačеше sa svojite deca i koji ja proleja svojata krv. Za sekogaš Isus, na sekade Isus, vo sekoje srce Isus. Da li mu dozvoluvaš da vleze u tvoje to srce, ili imaš znajenja, ti znaješ, ti gledaš, ti slušaš, spasen si, analiziraš? Nema mjesto ovo srceto, tesno ti je ovo srceto za Gospod Isus Hristos. Od zemljata do nebesata, te sakame, Gospode Isuse Hriste, Tatko naš nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da li go sakaš toa, carstvoto Božjo, da se vratiš kaj nego? Ili si živeš vo svetot, pa od vreme na vreme, si živeš vo svetot, tolkuvaš, analiziraš, se obiduvaš,
со твојот сатански ум, ѓаволски ум, телесен ум. Не секоја мисла треба да е покорна на Исус, да се отвориш, да умреш стариот и да му дозволиш одвнатре да те искапе, да јадеш духовна храна Господова вечера и да разбереш што значи да си еден дух и едно тело со Таткото Небесен. Амин во името Исусово.